kaitse number 4 Mihkel Tasa. Parem kaitse number 71 Andrei Polonikov. Parem rünne number 10 Sander Savi. Keskmängija number 44 Oliver Savi. Ja vasak rünne number 29 Stenver Savi. Eesti maaliliidus kodiklubi Harvis. Väravaht number 31 Laari Eepik.
「
Portamente Martínez e Luis de Castro de Cuidados.
Mängija number 13, Maarja Angas ja 2 minutit käega mängimist.
Viene da lavorare protagonissimo per Mandrao, seguito per Massimo e Cosmare Buoni.
korda 8 varamaline number 29, teine savi, mis ütles number 26 ja Kertuga.
Corta.